Nah sane mangkin kelanturang antuk imbe wirame sane kaping kalih pasang ibu datayang tawi tembangang niki mewaste wirame totake. Tawi wirame sasiwime mungkin para sisya sareng sami sampun lumrah mirengang nggih. Nanging sapunapi genah guru lagu nyane nah yening binayang sareng wirame mandemalon sane wau kecap mebinayan nggih. Nah yening wirame totake puniki werete nyane tawi jumlah suku kata nyane wantah roras kemanten. Nah mediosan sareng mandemalon nggih. Nah niki genah guru lagu nyane akeh guru ring sejeroning wirame totake niki wantah tetiga. Nah iwau ring mandemalon guru nyane akeh nyane papat. Nah makin ring wirame totake guru lagu nyane mediosan nggih. Suku kata sane pertama dores biar sayang ring slide. Suku kata sane pertama lan nomor kalih niku mewaste lagu. Nomor 3 niku guru, nomor 4 5 niku lagu, raris nomor 6 niku guru, nomor 7 kutus niku lagu, nomor 10 guru, dase 11 miwah roras niku lagu. Nggih. Nah niku patah nembangang sakadi ring wirame mandemalon yening guru niku suaranyane panjang ngileg tur baat nggih. Nah yening lagu wantah satu ketuk kemanten utawi nyelocor kemanten enten wenten irama. Niki Ibu Ijen contoh nembangang sasiwimbe hanenggat mesi banyu dan nase yang suci nirmala mesi wulan iwe mangkan raku kiteng kadadin riang ambeki yoge kiteng sekala. Nah wantah sapunika imbe sane Ibu Ijenen ring para sisya sareng sami ndek wirame totake. Dumugi para sisya sareng sami presida waga dan sejeroning mepaurup melajahin wirame punika. Nggih benjangan malih lanturang kirang langkung Ibu Nunas Ampura Ibu puputang antuk para mesanti. Om santi 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 Om.